Туугандар, ассаламу алейкум. Жолум түшүп, дагы Снежок таксопаркка келип калдым. Дагы жакшы жаңылыктар менен бөлүшө кетейин туугандар. Розыгрыш деп розыгрыш кылып беришиптир. Выкуп деп выкуп да кылышты туугандар. Эми машинелерге туугандар бир күн выходной менен жанагы элдердин комментарийсин окуп, мненияларын окуп, машинелерге бир күн выходной менен кылып коюптур туугандар. То есть 1800 аренда 100 рубль каскасын алат экен. Ошондо 6 күн иштесеңер, 7-чи күнүңөргө аренда төлөбөйт экенсиңер туугандар. Выкупка да берилип атат, өзүңүздөр билгендей, жактарга полностью машинелерге уже газ коюла баштаптыр. Вот үйдө азыр бир 10 жакка газ койдук дейт. Буюрса бүт машинелер газ менен болот экен туугандар. Телефон номерин, адресин көргөзүп коем. Выкуп интерес кылса, выкупка да чалып сүйлөшсөңөр болот. Аренда десеңер, арендага да чалып сүйлөшсөңөр болот. Ошол 1800дөн экономдор, комфорт плюстар 3000ден арендага. Выкупка болсо дагы ошол көрсөтүлгөн номерлерге чалып туруп дагы толук маалымат алсаңыздар болот. Уже жактар саналуу эле калыптыр. Өткөндө дагы бир реклама кылып кеттим эле. Нургазы бүт бардыгы алып атышат, жакшы дейт. Жактарга газды коюп берип жөнөтүп атабыз дейт. Болгону бир 3-4 жак калыптыр туугандар. Снежок таксопаркында эч кандай залог, эч кандай депозит жок. Келесиңер, машинени аласыңар туугандар, ишти кыласыңар. Ошондой. Так, мынакей туугандар. Буюрса, бүгүнкү күнгө понедельник, бүгүн да ишти баштайбыз. Мен үйдөн чыгып, антип-минтип майда тапочкаларыма чай-пай берип чыккыча саат 12 болуп кетти. Азыр барып туруп машинени бир сыйра мойка кылдырып, заправкалап, стартка даярдайбыз. Анан да бир айта кетчү нерсе, комментарийлерден көп байкап калып атам, биздин каналды бир эле эркектер эмес, даже айымдар да көрөт экен. Комментарийлерден байкап калам. Мен эми жана такси сфера болсо основном бүт эркектер көрсө керек деп ойлойт элем. Так жок. Аудиториядан да карап калам. Какой-то процент биздин каналды айымдар да көрөт экен. Кеттик анда буюрса туугандар. Барып машинени жакшылап бир сыра мойкалатайын, чтобы приятно болуп, клиенттерге да уялбай, андай катып барганы жакшы да. Мынакей. Машинени ушундай кылып миниш керек да. Таза бажоон жылтырап сону кылып коюп. Сиденьяларын пылесостоп, клиенттерге барсаң дагы не стыдно дейт го. Кеттик. Биринчи заказ для долгий поездка алдым. Люберцеге. 2 адрес менен экен, тем более коэффициент менен. 2 адрес менен. Где-то 2,5 миңден тегерегине барат болушу керек. 2,5 миң тегереги да, 1 саатта. Пожалуйста. Бисмилля. Так, Люберцеге келдим. Люберце 52 мүнөттө. Почин вообще дерзкий болду. 52 мүнөттө. Завершить.
Yolki 52 минутка 3142 рубль дейт. Пачин вообще страшный пачин болуп калды го. Ладно, буйруса пачинди жакшы баштадык. 2000 рубль таза калыптыр, 2041 рубль даже. Биринчи заказдан 50 минутта. Азыр нерде машинанын сулпуларын карап коеюн дагы. Домой коюп коеюн. Могу заказды карап койду. Северный речной вокзалга. Ёлки, речной вокзалга заказ берип атат эми, Люберциден. Вообще кеттик анда. Экинчи заказ буйруса. Эми буну без коэффициент где-то бир 2000ге барсам керек. 50 километр деп көрсөттү. Адашпасам. Пожалуйста. Спасибо огромное. Там сколько показывает? Может без этого? Нет, цена там сколько показывает? Три. 0,14. 11,54. 11,54. Угу. Так, Нургазы, да? Да-да. Угу. Сейчас поворачивайте налево и около шлагбаума. Угу. Так, сумма 1405, да? Угу. 1405. Так, на этом? Да, вот здесь. Ага. Спасибо. Так, продолжить. Пожалуйста. Так, перевести. Так, вот. Все. Все. Спасибо вам. Мгм. Спасибо большое. Всего доброго. Кечере бабушка такси заказ кыла албай турган экен. Жана Северный речной вокзалга келгенден кийин бетилерди таштап эле карасам, комфорт плюс заказ кыла албай атам. Дейт, ана канча көргөзүп атат десем 1400 рубль. Дейт, ладно, жүрөт барып кой. Бизнес класс менен деп. Бабушканы алып келип таштап койдум. 3 заказ менен 4800 болуптур бүгүнкү мынакей буюрса. Иш жакшы. Чото курсак ачып кетти. Үйдө эрте менен чыкканда жана эрте менен турганда аппетит болбойт да. Анан 1-2 заказын ар жак бер жак кылып, же могу машинеге отурмайынча курсактарда иштебей калганбы, биздин водительдердин билбейм, ашказандар иштебей билем, за рулем отурмайынча. 2-3 заказ кылгандан кийин анан курсак ачып баштайт. Бизден кичине шам-шум этип атты. Дальше раз берсе, бүгүн да бир 10-15 миң иштеп кирсек болот. Да, заказывайте. Здравствуйте. Мне, пожалуйста, капучино средний. 3 сахара положите, пожалуйста. 3... Сахар на выдачу попросим. Ага, все, понял. Капучино 3 стрипсы. Соус к стрипсам будет? Да, 1 сырный добавьте. И двойной чизбургер. Проверьте, пожалуйста, у вас на экране все верно? Да. Всё. Мобильное приложение у вас есть? Нету. Сумма вашего заказа 413. Проезжайте на оплату. Все, спасибо. 3 сахара дайте, пожалуйста. Спасибо. Обслуживание на высшем уровне дейт. Молодцы. Тарс нары бери тому жери кылышат. Так, көлөкөраак жерде месте бар экен. Автовокзал дальше иштебейт.
Деген Крокус Холл, да? Так, едешь аны Крокус Холл алып келдім тоғанда. Бүгін какой-то концерт бар оқшайды. Бұл жақты бүгін пайлай беріш керек екен. Ого, модельдер жүреді мынерде. Артистар жүреді, кімдер жүреді, что-то непонятно. 1000 рубль таштап келді, 900 қанша келдім. 903 рубльге келдім, міне 1000 рубль таштап келдім. Бүтелі сұлулар жүреді қой. Артистар деп қойым. Yok. Bilmeyin қысқасы. Қысқасы үшін алып адым. Концерт болуда тақшайды. Жөнден келмек біле бек. Не қылсам, бір жерде күтіп тұрсам едем. Концерт бүткеннен кейін болады да. Клиент болса да. Şunlara күтіп öğrenci 5-10 minut. Bir yerden geçişinde o emkatlı bir aylanan çıkmış gerek болады шаржы kaç. Так, мынаке туғанда. Майбақ кем айдайды дедіңерлер. Мынаке біздің қырғыз балдар майбақ айдайды екен. Крокус астына сүйлесіп отырып, номерін алып, Ермек деген бала екен. Азы закат түсіп қалды. Егерде Нұрғазы тест тапшырсаң деп майбақын беріп тұрам, егерде мындай контент тартып нар жақ бер жақ қыламын десең бұйырса, жақында немеден тесттен өтіп, көрөбүз бұйырса. Неме қылыпчы. İşte görüyoruz Maybach'ta dili. Maybach'ı жақсы екен. 93 жылғы бала екен. Менден 1 жаш чоң. Ермек деп. Айттым бұғадағы, контент қылып кішіне неме қылсаң десем, хорошо, номерім алып қалды. Бұйырса, іштешеміз бұл баланы енді. Шындай айтқанда, кеттік анда, кейінгі заказ Мичуринский проспектке түшті. Öyle çıkıp düşüp dursa. Şıp et öyle. Ровно yarım saat tap geldim. Daha bir zakaz 1574 ruble oldu. Yolki zelyonный. 1 saat күтіп, bir заказды өзімше білген адам болып, ұшыры өтім әлі. Чота бұл жақын жерде осы керек деп. О, Кырлатскийдің ар жағын өрген екен, ұшыры өтім. Екінші заказды алған екен, ұшы дальный осы керек деп. Алсам 7 минут дейді, 2,5 километр. Yok ana orada, жырға өлі қалышты. На Выборгская, да, все? Простите, вас можно в эту электронку курить? Да, пожалуйста. Открою окошко. Смотрите, если вдруг по дороге сейчас в этом пятачке маленьком будет мост табак или какая-нибудь табачка, можете, пожалуйста, остановиться? Да, конечно. Если будет возможность. Я знаю, что я сейчас уже дома буду, но мне кажется, я уже вокруг дома все облазила. Мне нужна одна электронка. Если вдруг увидим, было бы супер. Хорошо, сейчас посмотрим. Здесь. Хорошо. Я отправлю, спасибо. Пожалуйста. До вечера, Саня. Табачной нету по пути, был бы там, остановился бы, честно, по пути. Да, я поняла, что там ничего нет. Хорошо. Всего доброго. Teşekkür. Beş minutта ушугадағы жана антип табачный, мабачный деп менде 5 минутта 400 рубльге келди. Ушунда проблема кылып беришет. Ёлки. Ал пешком барып элебиз. Анан туура. Малодимитровская деп. А жок, Новодимитровская улица.
тайкелер турат что-то бир нерсени пайлап атышаган эле. Пешеходду пайлап атабы же бизди жана светофордун линиясын пайлап атабы, что-то непонятно. Серьезный турбаптыр го. Кимди тоссок деп турат окшойт, шымаланып. Машинесин бекитип коюп турган ар жака парковкага. Биздер биякта турушат. Көп байкап калдым, что-то последнее время ушул жерди карап калышты. А мне да авария болгон окшойт, ёлки. Бузулганбы бирөө жери. Планшеттин алып колтуктап мен жака басып калса токтотобу дедим эле. Духу жетпей койду окшойт. Кеттик, короче. Какое-то учебное заведение. Ёлки бермейсиң. Мынакта сонун катерлер бар турбайбы, ёлки? Көрүнөт экен бүт. Байлардын катерлери бүт ушакта окшойт чагымда. Мощный катерлер турат экендер буякта. Дарактардын арасынан жакшы көрүнмөсө керек камерага. Ресторанный бар водный дейт. Жана крутой ресторан турган жер экендер. Ладно, короче, ким болду экен? Пожалуйста. Ёпрасота. Внуковага келдим турган. Рет давно. Акыркы күндөр что-то бир айда бир эле келе турган болуп калдым. Аэропортко 45 мүнөттө, 47 мүнөттө келдим. 2356 рубль. Саат 11 тургандар. 2-де баштадым окшойт билетти. 9 заказ 9,5 мың рубль болуп тур. 1,5 мың рубль. 1400 рубль от борта бар. Ошондо где-то 11 мың доллар коюппуз уже. Где-то 9 саатта. Көрөбүз азыр өчүт кандай болот. Внуковада 1 саат дейт го, ёлки, 1 саат стоит, не стоит бейде турган. Ёлки, кете берсем 1 саат турбайлы. Лучше шаарга барып, саат 11-де шаарда жакшы болот эле отан. Бүт бар жок, жанып атат тем боле. 16:20 дейт, 1 саатты көрсөтөт, лучше кете берейинчи. Ошол ойдон азыр смен токтоп калат бекерлечи. Азыр по пути бир нерсени бир жерден шам-шум этип алып туруп, анан кийин дальше урабыз. Ровно 12 саат же 13 саат иштесем болот бүгүнкү.
Едем космонавта Волкова, да? 13 корпуста. Хорошо. Так, туғандар, мен бияқтан бұдылдап сөйлей өртмен камерамын көрсе заряд өчіп қалыптыр. Так, ошондай туғандар. Бұйырса майбақтында тесттен өткен аракет қылып көрім. Бұйырса егерде өтіп қалсам, 1-2 күн майбақ мендағы видео татқан аракет қылам. Бүгін ошол 11 заказ болып тұр. 12.700, 12.600 үшіндегі іштеппін. Общий расходым 1,5 сомдық дизель, 1000 сомға обед, наржақ бер жақ болып өтіп, су 250 сомға. Қысқасы 2700 расход болып тұрғандар бүгінгі. 9,5-10 мыңдың тегерегі таза іштепмін. Понедельник болса деле өтө жакшы иш болду, өтө жакшы иш. Башка күндөрү четверг, пятницадан баштап элдер 20 миңди жөнүндө иштеп атат тургандар. Ошондой. Дагы айта кетчү нерсе, мынау биздин таксопаркта иштегендер, буйрса 10 числода дагы аш кылып, кой союп, кичине неме өткүзөбүз. Канча сом таксопаркы 5000 чекти да өзү көтөрүп берет тургандар. Укпагандар, жанагы укпай калдык деп капа болбостон сөз түрдө онда группага кошулуп, биздин группа бар канча сом. Мага WhatsApp'тан жазсаңар, группага кошуп коем тургандар, канча сом паркта иштегендер. Өтүп, ошол жерге барып, конок болуп, ойноп, тамак аш жеп, ошентип сый болуп келесиңер тургандар. Ошондой. Ийгилик барыңыздар кандай тургандар. Буйруса 10 числодо ашта көрүшөбүз. Ийгилик анда.